2 lakhs to nearly 5 lakhs বা 4 lakhs. So hey guys, good morning. Tani mo YouTube channel so pang apung misirama kumruk chudung. Or ka guys, nolu good morning nam lodam lodam talla apung video de ngo good morning om daktu so adam nol talla tate dubo pa ngo rogong ngo video sa mobarak ngo rogong ngo time parak so ampilang ngo rogong ngo good morning amda nolum video sa bonai bidak. Or ka guys, nol mani oka adam poludam. Or ka guys, malok ngoluk blog hashtag blog podok subscriber etiam nam ngol ka 100 ko gai pigela nolo 100 subscriber dem ngom bila tomang kapila song kin mang or ka guys silong oluvia ngoluk Sodia to ko burili wa pangol ka tig youtuber do di apurang ngol ka top 10 nok number 1 youtuber ngol ka Ronju Milikai missing out so big mo earning of zero video song hashtag blog 5 song oluvia so no video sam scheme up pala ka or ka guys nol jodi tatpa mulo big earning nam big personally earning nam nol ka kinna to rampa mulo mane ngo ka kinna to rampa mulo butu sa ko se kai se apu youtuber tu Alka diko earning nakji adam lubi mang or ka the whole YouTube do luna ma je ngok jitu se YouTube song ngo jene dora ngo earning e dubo na ngo upalo earning ma da so mane thori luwa ngo sida YouTube song earning la du adam ngo diko monthly parak ji adam ngo lubila mang kumang long ngo channel style like page so bila se ko si lubi mang और का गाइस सिलोक वीडियो से मोलो देरी में आपको आरंभ होला बोय और का सिलोक सब्सक्राइबर दम बिताक नो 50 सब्सक्राइबर सो कंप्लीट बिलांका सको मोलो रंजू मिली काय में सको आइप मराक दी सो ngो चैनल सको उपालो को सब्सक्राइब मारा दी सब्सक्राइब बिलांका और का सुपालो पर नलो जरी वीडियो से लाइक मारा मोलो लाइक देबो एक माम नलो वीडियो से कारण गेला तो पाएको सो गाइस वीडियो से मोलो आरंभ होला बोय गाइस एदा वेबसाइट दक जितु बुक्का ngoluk Ronju Milikai ka earning so adam singo dekhai bom bila ge silong ngoluk abom nangka ngo program sin dekhai bom bia kintu ada website dem ngo supalom nolum lubi po mai karon 1k imaji cheng lubi ma so 1k ngo channel se imote odoi ngo lubi gute detail sampa ngo lubi odaka guys nolu jodi ngoluk missing na mara so sodia to ko bhuilo atti ko youtuber doji odok bulu monthly aru yearly earning am nol jodi kini rang mulo ngok channel subscribe te orok odok rui dok dune bell icon nam sin dobai lek bilangka kapila me mulo nolu jodi ngo video upload tat pa mulo nolu mobile op ngok chate je notification da ingala nolu first views la rop odok guys ngolu super Ronju kai ka video sam arambho bolai mane big earning dam big monthly aru yearly adik earning nakji so dem ngo lubi pa So guys, nolu se screen jam kapa rupa je ngolu Ronju kai ka diko subscriber do na 2.40k और आपका बुक्का views the और kai dak engma do par dak 1 million को par rupa और का तो ngolu ka supak $1 de ngolu ka Indian rupees पे सामूल ngolu ka divi luna 81 rupees को लूंग so supak बुक्का monthly जितु earning de $181 to 2.9k dollar को दूं so $181 de ngolu ke 81 do ki ngolu puron jang ngolu dik lendang na 1631 toka lendak যদি বুক ভিউজ দে মানে সিধে ওয়েবসাইট চে গম মানে ইউটিউব ল সকাই কে মানে ইউটিউবার আর্নিং আম তো লগু মাং সো সে ওয়েবসাইট চে লুদা কিন্তু পিগেলা আদে অদক কিদি কো কাই মা কাপু আমি মল ngoluk ke সুপাক জেনেদরা ngoluk ke Ronju Milikai ke সুপার সাবস্ক্রাইবার দে বজে কাং অরক কে ভিডিও দে মানে ভিউজার দে দেখ কো বজে কাং সো অদ অইনু প্লেন বিয়ে কো সিধে উপাক কে আর্নিং পাক সুপাক কে জিতু সে উপাক যদি Ronju kai bu engma lokam jodi bu poisa lale kabo mane poisa lale kakubo mulo supak jodi jene dora ngoluk 15 din ba 16 din ko idubo mulo 15 din 16 din bu earning tang na 16000 nearly bu 15000 ko bu earning ladung supak gom odok jodi bu views the supak tu guys to lampe kinu nok channel 1k gela 4000 घंटा को ब्लिक वॉच टाइम में 4000 घंटा बिराक सो दे 4000 घंटा रे नको खतम बमले नो चैनल मोनेटाइज तक सो गोलु ओदो जदी 1k गेला जदी मोनेटाइज बपा मुलो नो सब्सक्राइबर लागिबा बो कारण ভিউজ দক ডিপেন্ড না কো নক জিতু আর্নিং দে সাবস্ক্রাইবার দক আৰু লাইক দক অকসিন ডিপেন্ড কামাং অকসিন মানে অদক বুলু আর কামাং আর দুং দে বুলু সিলভার প্লে বাটন কে দিদাম পানা নে সাবস্ক্রাইবার কে দিদা অদক নক জিতু আর্নিং লানে দে হল ভিউজ দে বা সো
So guys, ngoluk ronju mili kai ke $181 ke $2.9K do pe monthly pa pu dak. Olak directly lupa mula bu monthly bu 20,000 do ke bu 50,000 do pe bu monthly income dak. Olak yearly jodi adam sappa mula yearly bu income dak 2 lakhs do ke arambho hola mane 2 lakhs do ke arambho hola nearly 5 lakhs do per earning ka. So guys, olak kudi ko kapa earning kan per mulo guys views do pa depend nak jodi bik oluk ronju mili kai ke ekta video do 1 million ki per mulo 30 din do mane ek ma do 30 tang ko video do upload tak. So ek ma do jodi ekta video do jodi 1 million ko per mulo 30 ta video do digi na 30 million. So 30 million do adi da pu na 4 to 5 lakhs lo da pu dak bik earning na. YouTube sok earning ne bik ade ai ade ngo details apurem dolum bitak bo bu monthly earning na adi ko na 20,000 to nearly 50,000 or yearly earning na bu 2 lakhs to nearly 5 lakhs ba 4 lakhs. So guys area orok nolu jodi aru ngoluk dekkoi missing YouTube adung orok buluk sin jodi nolu earning up kinni rang mulong channel em subscribe te और का बेल आइकन नम चिन दबाई लिखला ले बिला और का गाइस ngok का earning सुपाक $0 को सिले बार मोनेटाइज से हमारा चैनल है. सो आपंगे ngom si support bilang kap ngolu ronju mili kai bulun support do jing ngom apंगे begeng mane bum tik support do ji bum kap support do jing ngom apंग missing rang ngom support lik bilang ka ngom missing rang sidang ngok channel so ngom apंग ngolu missing rang agom ngom explore lik dia pilai ngok channel so ami na tani mo pu amna khuli tak. So tani lo tani ngoluk tani mo pu se kabidan ba aboddo kabidagan cheko kapai dagan so adam bulung ngo lubinam lega pu sidam ngo channel sam khuli tak. So ngo apunga support bilang ka ngo sin noluk burunga orok noluk agunga so ngom support bilang ka. Okay guys, thanks for watching. Bye bye. Akor sulang ku berlakon video do mane anu video do #blog6 do missing rangam uroi.